Iyi ikaba ari video yabyutse icaracara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye iyo umuntu wakoze impanuka ari mu isiganwa cyangwa se muri Tour du Monde y'isi. Ariko iyi nkuru ikaba ari inkuru ya news fake, kuko iyi nkuru cyangwa se uyu muntu ukomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye akaba ari irushanwa ryagiye rihita cyangwa se mu irushanwa ryatambutse mu bihe byashize, ndetse bikaba bitaramenyekana igihe iri rushanwa ryarabereye. Mu zindi nkuru zirimo kugenda zigarukwaho mu bitangazamakuru cyangwa se mu nkuru zigiye zitandukanye ni ku isiganwa ry'ejo hashize. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri hashize akaba aribwo irushanwa rya UCI aribwo ryari rikomeje ku nshuro yaryo ya gatatu mu Rwanda, ndetse rikaba ryaraje kuba rikomereza mu duce tumwe tugiye dutandukanye two mu mujyi, ndetse na za Gahanga, Kicukiro, Nyanza ndetse Sonatibe baza gusoreza kuri Convention Center. Umunyarwanda waje hafi mu bagabo akaba yaraje ku mwanya 54, ndetse mu bakobwa umunyarwanda waje hafi akaba yaraje ku mwanya wa 33, akaba ari ku myaka y'abatarengeje 19 aribwo isiganwa ryari rigezwe, akaba aribo isiganwa ryari rigezwe. Uyu munsi rero rikaba riteganyijwe ku nshuro yaryo ya 4 rikomeje kubera mu Rwanda, ndetse uyu munsi akaba hari busiganwe abantu bakuru cyangwa se abagabo bakuru n'abakobwa bakuru, ubwo ni mu myaka iri hejuru nyine murabyumva namwe, ubwo tuze kwitega reka twitege ko ari bya bindi by'Imana irirwa handi igataha i Rwanda cyangwa se ikarara i Rwanda. Twitege ko umunyarwanda uyu munsi ari buze kwitwara neza ubwo ejo hashize bitagenze neza. Naho nge mwari kumwe ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe, ikaba yari Ineza G. Imana ibaha amafaranga ibarinda umwaku n'amadeni. Duhure mu nkuru zacu ziri imbere tugiye kubategurira, ndetse dukomeje kubakurikiranira uko isiganwa riri buze kugenda cyangwa se bari buze kuba bitwara. Ciao ciao, Imana ibarinde.